All right. Party time headquarters. First Infantry North Vietnamese. Rakoze. Barakwereka dutangira ku birindiro bikuru bya infantry ya mbere. Infantry ni ingabo zirwanira hasi. Ibi birindiro bikuru bya by'ingabo za Vietnam y'amajyaruguru. North Vietnamese Army. First infantry muri division ya mbere, first division. Abakomando bari bariye agateri karyoshye, ba boss bapanze umuceri bafandi. Nuko filimi itangiye. Izina yiskwende. Ntabwo turarigeraho nari kubwiye ariko field of fire. Tere y'umuriro. Pombo ko babaguku barimo kurya. Urumva dudu yabateye nijoro. Bari hakuna baguku barakina urusimba, abandi bari hanze barimo bararya. Pombo ko bakina urusimbi bafandi nabo ntago baryama. Abaguku baratewe. Abaguku batewe durababateye. The Americans ni muri ya ntambara yabo ya zamani. Iyi filime niyo mpamvu nyibahaye nukubera ko ari ndayuhurume wayimpaye. Azizi imyaka ingana n'imyaka ye. Commandos there. Ibintu byinshi. Mu baguku darabaga ibunda bafite. Bije ikigo cy'abandi. Commandos. Muri Vietnam y'amajyaruguru, Northern Vietnam. Mukini hari abagabo barimo baramara abantu. Nuko tuyitangiye field of fire. Tere y'umuriro akakarangije kurya kaciye kumenya ko rwose ibironda bigwira. Bageze basigaye mu biryo. Ni cyuma ntacyo wumvise. Niba teye ikindi uracyumva. Muri bafandi. Oto. Muriro we. Hanze byarakomeye no. Babari hanze bafandi. Mugeresha ibibunda we mugito abagabo batewe batiteguye, abaguku batewe batiteguye b'abanyamerika barangije. Kumbe hari abandi bavyeri namo bambaye imikara bagiye kwagira basanga bene wabo barashize. Abambaye imikara ni bande katurore. Bakigira amazima hano muri iryo joro. Moto. Bambaye imikara bahageze nyuma. Wakoregeresha abaguku bambaye bitandukanye. Bambaye za ntwari. Bakurikiye b'abanyamerika katurori. Komeye bahaye abaguku shawo filime yiswe kuri tere y'umuriro field of fire. Bararangije bacaho. Kumbi bigabo bifite amato yabyo arantu byari byahishe byaziye mu bwato. Icyabazanye gisa naho kirangiye. Ciao. Vietnam mu kubarasa harimo abayobozi babo bapiriyemo bagiye kureba abanyamerika barimo bararenga mu bwato. Agenga sana. Fandi wabo mukuru. David Carradine n'umukinnyi w'imena. Filime yiswe Field of Fire.
agace kibera mu muriro gusa bahora bahana. David Anthony Smith bose n'abakinnyi. Scott Atlees Adri Danny Barnes akarimo cyane. Henry G Mutonic Joe Mary ndetse na Joe mugenzi we na Ken azina ngaya ni benshi cyane. Steve James Aroni Robert Achi ndetse na mugenzi wabo Nonongo Bon Camino wona umuguku Joe Batak yabo ya mashow Edgardo Vinarao editor yaranononsoye Thomas Mikevich abose n'abatuyobore Christopher R Santiago yarayoboye Sirio H Santiago nawe yarayoboye babaye ba director tuvuye andi nambara yaberaga tugaruka mu kigo cy'abanyamerika. Abanyamerika muri Vietnam baragiye maze bakajya bagira ibirindiro byabo ku buryo nta mugugu kwayoboka. Fandi wabo asanga abapagasi bose baracyarya icyo gikurura urutoki aravuna. Ikindi nacyo naho amazi nuko abakangura kwa ruzingo weva mu gusenga. Yewe bamushenzi bakurura uruguru. Fandara jariyenza shaho. And when y'all taking a shower this morning, you stink. Linda, man, come on, wake up. Matayo gukanguka bayarenze mwabaswa mwe uyu bamumenye amazi ariko ntari bini fandi ubikoze. 30 and a wake up, man, and now that. Je nakangutse gukanguka bamushenzi baragwereza. Baraganira kumva ko arimo kugenda. Hakurya hari cyongeye fandi yagikuruye urutoki kirongera kirasinzira. Fandi ariyenza gusana n'impamvu. And my head's still full of Hawks jungle juice. Mwana nibwo twaze kiva mu mashamba none yamenye ikigoryi hasi acaho. Nino njugunye. Uko akamumenye hasi barabeshera fandi tu. Kuko niwaje bose abashotora. Tuvuye tugaruka kuri uruhande. Mwituma nawo hari watabazaga ari mu ndege. Mayday. Yavugaga Mayday nibwo butabazi nuko batabaza. Abakomando arangije guka mu ndege. Yakuba hari utabaje kandi agomba kuba kuye mu matware y'abanzi. We've got a Mayday on the trail, 2 down, area Alpha 2. Ishero dufite abatabaje none angaha indege zabo ebyiri zigomba kwa zigiye hasi. 8 for cigarette. Ntabwo turamenya ni bande. Sandy flight on the way. Tugomba kohereza ikipe yo kujya kubashaka nona. Iron Hand uwagukaga mu ndege bari bamuhaye izina Iron Hand kumbe ni Major A Wilson. Major A Wilson. It's unlocked. Injira ntabwo wafunze. It's not locked. Waka. David Caroline niwe baje kureba. Mr. Wilson from the 388 just went down over the trail, sir. Nyakubawa. The new G model Phantom. Major A Wilson mukanya gato y'indege y'umunasimba habi. Kene butabaza. Get on the horn to NKP, Willie. I want a maximum rescue effort on this. If there's anything left of that damn plane and the cooks get a hold of Wilson, they'll have it all. Abaguku baramutse babonye Wilson bakamufata mu maboko yabo turi mu bihe bibi. Nyene ikipe y'abasore nzima ijya kureba Major Wilson. Kumbe Major Wilson ko yakaguye. Niba ari we wuyu mwibuke ngo baguye ari babiri. Abaguku baguye kuri radio. Ubutabaze tugiye kubwohereza. Teko mushaka undi, tujya gushaka undi. Kumba abasore bavuye mu ndege bari babiri. Zararashwe. Majoro nguyu hakuno ari marahisha umutaka yavanye mu ndege niwe duheruka arimo kuvuga Mayday mu mashyamba kandi mirongo y'abanzi. General waravuze ngo nibakora ibishoboka baramutse bafashe umugabo ari muzima bari mu byago muri za operation bari barimo muri Vietnam. Ibigo biragenda biteka Katroli Major Wilson ikipe mutabarira vaye Katroli aho yarabitse neza umutaka budura baguko ngo barahinguka. Manywa Yingo Fandi Keep on here. Don't keep on that. Ducky. Tabasanya kumushakisha uhasi. Keep out. Ugeresha. Nene mama njiri. Mugabo baramushakisha umugabo aciye barareha shawe nabaguko ubugabo ndakubwiye burareha bumutu ruhande nakabunda gatoya sha abandi bafite nk'urushakite ka bucura sha afite akazingo niko yitwaje mu ntoki ndo ufite akangana nkake
baraza bamushakisha. Sandy, this is Iron Hand. Sandy, you ni Iron Hand. Code name ibamwe Iron Hand. Kumva kwamagarwa. Sandy, Iron Hand is down son from that bend in the blue line. Iron Hand naguye hasi. Mureba ibirere byo bisa na hari ubururu. Hey, amushaje ramagara hano hasi sha. Tumushake sha. Tumushake. Abaguko bari kumuhiga. Kumbe hafa hari ikigo cy'abanyamerika. Ikigo cy'abanyamerika niho hari ibirindiro bikomeye hafi y'imirongo y'abanzi n'imirongo y'abavietnam. Iyo bijuse rero abanyamerika nagesa nabo babiri imbere mu mikino. Armstrong and Linger. Daviko, Kalame fan. Attention. Wait here till I range for your buggers. Yes, sir. Mumenye neza hano mwinjiye. Yes, sir. Muri bashasha mugomba kwitabira akazi kose nko bisabwa abandi batacane nyakubaho. Bite mwanzingo mwe. Hey. Bandi baramwikiriza kumanga ahita nzavumba nimwe byarwanaga nijoro. Genuine Mr. Charlie Souvenirs right here. Oh, wow, souvenirs. Muze mbaye souvenir sha. Souvenir wangu. Coolly. Njya kureba za souvenir ni bishyashya bisha. Ni za makurutu. Kumba baramenyereye mu kazi biyambarira nka John Paul amasaha 28 na nijoro batera mwibwe neza bari mu bintu by'ibishati bimeze gutya. Bambara nka John Paul n'aba star. Mu mashyamba banyweramo akamogi. Baba barabakaguhereza. Babajwe n'ibyo barimo kunywa. Hey, you can't get this anyplace else, man. Kumba bashasha nago bashaka kupfa kwivanga nabariye. Hey guys, is that cheap or what? I did cheap. Real cheap. I told you it's cheap. Hey, they said Muza mufatana mwabasukamo. regulate. Bani nyuzura bashasha. I don't think so. We better get back in formation. Hey. Wangu tuvana we buretse kugenda sha. See, out in the bush, Charlie's dick is too small to cut off. So we take it in. Huh? Turagwitishamo ibyo ugomba gufata maze ukazana umutwe munini. Finger licking. Mugomba kwiga kurya ibingibi. Ibintu baryaga ntabwo bibaho. Show the world what tough shit. Iyo nyamunjongorerwa. We got life on it. Bari abasheje ntabwo bazi iporezo biryoshye muri iyi minsi. Can't be more than... Uzani bakubita kabiri gatatu mu ishamba. Didn't even smell yet. Yena ndumva kitananuka. Fata urya wa gisenzi we fata uporeza. Barimo kubakamiritsa mu mashyamba. Two green start on ears. Mwana mutoye. Mwakiryagagura hano. Muzapfa natwe twarapowe. Kwanda arimo kurya yumva. This a real ear, where the peaches? Ibindi ibiki mwabahaga. Iyo arimo kuambura ngo ni ibiryoshye. Kumbe banyuzuraga batarimo no kubirya. Kandi twasize barimo kumuseka. Yacu bidatinze hari indege yaje kureba Major Wilson. Mu mashyamba bitwa ndi mazina atarayabo. Hano mu ishyamba bamwitaga Iron Hand. Kuboko kw'icyuma. Fande kuboko kw'icyuma indege yaje kumutora ngiyo. Yaje kumukura neza. Nibuke neza abanzi bari hafi aho bazana za RPG dore abaguku. Dore abavietnam we kumanywa. Kaso ryo kumanywa rirakatsindwa bigeze kuri indasire gagiye kumuhumetsa. Kera. Indege sense kwirokoka. Ubugabo bwarayegereye shaho. Dore baje gutora yewe. Landing kuye. Baya, majoro yaraje kuyinjira bayo. Bana se muguti we. Aya. Oto. Piji agasenzi na target kagira. Kingfisher, this is Seashell. Come in, please. Hano ni Seashell, muratwumva bava. Seashell, come in. Ini Seashell. Pime, ara piji. Baruye shawo. Barayihaye shawo. Ko bakavuganye general ahantu arabyumva. Bwendaga kumubona. Atoneka kamwe arangije acaho. Nabwo bwendaga kumutoneka. Amutonetse ukuguru. Nabagatoneka igituza. Bamushenzi. Agenda bamutonetse. Soon curtailing error. Bandi. Government ihombye indege. What next? None iki gikurikira what next? Okay, the 10th Lurks is just up the road from here. We can get special ops to cut loose a chopper, put him in on sight. They find Major Wilson, get him to a safe place, and we pull him out as soon as the weather clears. Munshakire special team ikipe idasanzwe special forces commandos. Special force ni igomba kujya kureba Major Wilson. Bakamubona bakamushyira ahantu harinzwe ni w'indege iri bubakuri. Ariko nta yindi ndege twupfa kohereza. Well, your aid is on site up there. Bagiye kohereza abasore bagenda hasi ku butaka. No matter what the weather is. I'm sorry, Willie. Sir. Nyakubahwa. Look, I think you and I both know I'm the world's worst general's aide. Nyakubahwa General, ndakeka wowe nanjye turabizi ko ndi umwe mu basore beza cyane bakora neza akazi. And when I do, sir, Nimbikora.
You'll approve my transfer back to F4. uzansubize muri Air Force ndagira ngo unyohereze njyane ni special Do force. anything to get off staff duty. Sawa musore muto. Okay, Willie. Ndabyemeye Get up there and coordinate things with the Army. You are going there to coordinate things in the army. Ugiye kugenda koko ingabo ni wowe uri bube uhuza ibikorwa byabo bose. Hanyuma operation ni igenda neza ndagusubiza muri Air Force umwana yashakaga gusubira mu ndege. Nawe nirwanyo mu kirere. Bakomando kumbe bagiye gutumwa mwibuke neza hari igikipe shaka kibirara shaka. Bimwe byanyuzuraga abandi. VA territory. Guys are walking encyclopedia on the SP1. Meja yafatwe mu mirongo y'abanzi. He doesn't want Charlie getting his mitts on. Hanyuma kandi wowe ugiye kugenda n'ikipe yawe mugende mugiye kumuturayo. Mukamubona muramushyira ahantu harinzwe. Coordinator ari hano. Uri buhuze ibikorwa nibagiye kujyana nawe kandi Willie. What we got here? Uyu guys. This is Lieutenant Reynolds. He's General Simmons' aide. Uyu bamwita Lieutenant Be Willie. overseeing the mission. Muramuri kumwe ni nawe indege iri buze abere cyane muri branding. Landing zone. Cyarabanje kiramureba shaho ni cya sergeant. Any bush town, Lieutenant? Kandi wari wajya mu bikorwa nk'ibitugiyemo. Any training in Panama? He won't help you out. Ni imyitozo yanjye nayikoreye muri Panama. If that guy's alive out there, me and my boys will pull him out, but we go alone. Twebwe n'abasore banje tugenda twenyine ntabwo twigeze twitoreza muri Panama twitoreje muri aya mashyamba yina. I'm an extra chance you've got in finding him. Nije mahirwe yenyine mufite yo kubona Major Wilson. Special Ops will have a chopper on the pad at 0500. Reynolds will brief you on the operations side. Mukabona Wilson muri kumwe araberekana Your life. ukunda ubuzima He'll bwawe. teach you the bush overnight. Umenye neza ko twe turara mu mashyamba nimo twibera twibaho nk'inyamaswa. Lieutenant yaje batabishaka. Sergeant arimo arasuzugura umuruta. Ngo bamenyereye amashyamba nimo bitoreze nimo barara nimo birirwa. Kumbe uko wa general yatumye wa musore Lieutenant. Urundi mugabo wasaga ntarimo guca ku ruhande arangije za kuno hari akabari. Mwibuke ni mu baguku. Abasore bari bagiye kujya. Uyu ko yakaje mu kabari kumbe harimo ikintu kimeze nk'ikiradiyo. Akorana direct na general. Kumbe operation zose bapanga itayohereza ubutumwa. Ongai. Avuga ikigugu. Vietnam. Ararega. Abashaje ngo baraje bohereze ya kipa y'indya nkurye barabarya. Indere ikipa yagiye kohereza. Ni ibirari iyo bitarimo nk'ita biba biri mu bintu by'intuza by'amakarita. How many missions? Na Lieutenant bamweje mu ikipe dore nguriye n'agasegereti. Natangiye kubyiyungaho dore ukuntu byiyambarira. Nta na kimwe ushobora gusanga cyambaye umwenda uteye pasi reka da. Ni ibintu by'ibishati byacikaguritse. Ibintu by'amasengeri. Mama's #1 son. Abashenzi barandiye wangu. N'abakuru barimo nakena n'abakuru asheta grenade. Yashiriwe. I just have 2 questions for you. Ufite ibibazo bibiri. If that's a live SATCOM grenade, how come none of you fucking lerps are hitting the deck? Can anyone beat a full house? Iyo grenade ndaceka nayo ndayiriye kuko nta wandya hano zabwana gusa. Fuck me. Mwana yishitira turiye wangu baratukubaruta. Nta mikino bigira. Sergeant. It's cram time. Nicyo gihe cyo guhaguruka. Here's where Wilson went down right here. This is where the chopper bought it. Hano ni indege bayitwikiye. Barry is crawling with NVA. Hano agomba kuba ari mu mirongo ya NVA, National Vietnamese Army. Niko ingabo za Vietnam bazita NVA. So that means he's going to be harder to take. Any radio contact? Ibyo dukora byose ni ukuvuga ngo twitonde. Chopper before blue. Tugomba kujyana na radio yo kugira ngo ize kudufasha duhamagara indege. So we'll try to make contact when we go in. Then what? Our taxi dropped us some splits. They can't chance hanging out in the hot LZ. So we find Wilson, we take him to higher ground. Turafata Major Wilson tumujyane kuri higher ground. Higher ground ni ahantu hejuru hasumba handi ku musozi. That boy flying once we find him. Aho ngaho niho indege igomba kudusanga kandi tukabikora bitarenze amasaha 48 ni ukuvuga ngo ni iminsi 2. Urugendo bagomba kurukubita munsi umwe. Undi munsi umwe bakabagezaho bagomba kujyana Wilson. Ari nabwo irambara irangira bamucyura bamuzana. Kumba aba Vietnam ntabwo nabo boroshye. Bamushenze bakagofero hajyaho ni safari. Abaguku nabo bafite special force yabo. Uko abanyamerika bateguye ikipe yabo ya mbere nziza. Aba Vietnam nabo bafite abanga bambara imikara ni ikipe bizera. General tu yarapfuye kuri wa munsi mu nkambi ya Champo. Yarantunguye. Barimo baraganira n'umukuru wabo nabo bafite general. Hear about now? Yakuba unyihangane kuba nawe uragufatiye bari abanyamerika. Nta kibazo. Don't keep talking.
wowe n'ikipe yawe ya special force nizeye icyo mwankorera ko ari kizima barenda kohereza indi kipe ngo yo gutabara wa majoro wabo waguye ina uyu majoro turamutse tumubonye aratubwira iby'intwaro nshyashya abanyamerika benda gukoresha inaha iwacu barimo barohereza ikipe yo kumukura inaha amagambo ngari yandika mu cyongereza ushoboye icyongereza niyisomere mubone mbere y'uko ikipe y'abanyamerika mubona aba Vietnam nabo bohereje ikipe yabo ya special force ni ingabo ariko nabo bafite barimo special muri bo nyakubahwa turabikora turafata uwo majoro mbere y'uko bucya before dawn kumva umajoro bagiye kujya kumutura tugaruka ku abanyamerika aho bagomba guhaguruka ni hano hari uwagiye muri radiyo yabo maze shara yikorogoshora uyu mugabo mwibukane nawe wahamagaye aba Vietnam cyagiye ari mu kabari ababwira ko bagiye guterwa agomba kuba ari umugambanyi tu bango ni sawa kumbe kire korogoshoye cyiteye ibyuma shaho dore ikipe bohereje dompori ni uyoboye dore wo katwe ukuntu biyambariye n'ibibanda na ibintu by'ibisengeri nawe ugenda yambaye neza nukuvuga landing zone ntago bari bwongere kugenda baparikana mu majoro bari mu Musange Major Wilson abana baparika kure cyane ku buryo bari bugende n'amaguru bakajyaho bamukura ni iminsi ibiri mission ni iminsi ibiri ni ikipe iri special forces ni special force commandos majoro ahantu ari rero inzara we yatangiye no kumukubita tu hayiwe data we uzi gukubita n'umuntu w'umugabo hayiwe bankene hayiwe uko ahamagara kumbe dore abaguku bafite ikipe my friend Vandi murebe hano Vandi kumbe uko barimo gushaka wa mu majoro dore n'abanyamerika baje gushaka majoro ndakubwiye filime igiye kubaryohera we approximately 600 meters northeast of your own lake. Ndi muri northeast mburasirazuba bw'amajyaruguru north na majyaruguru east n'uburasirazuba hariho mu Nsanga over bw'umusozi muremure usumba yindi over kumba aba bamwumvisha ko bamwumva mu ndege n'abaguku bafite radio bakuye ku wundi muramu nabo baramwumva. Hell yes, I'm scared. Ufite ubwoba mfite ubwoba Don't go to the jungle, they might get... imyitozo zambwiraga ko wakoreye muri Panama yari iki kapushinga filmira ugisanza tekereza sajente arimo arabaza lieutenant ngo ufite ubwoba nukuvuga ngo aramusumba kikamanza ngo ufite ngo are you scared and that's of course I'm scared uko aba Vietnam bari mu nzira baza uko naba bamanutse yegwe Reje baparitse kure cyane mission ni iminsi ibiri 2 days mission mwitahire tugeza aho umwana rira nyirakuru na nyina ntibumve indege irabasiga muze bagabo tugende bagabo twanda mesemo we munkurikire mwanzavumbamo abaguku bari hano bambaye igisirikare nabo dore inzingo z'abosho yewe dore inzingo z'abosho tekeza ubu barashe bahungira ibari iwabo nta cyepfo cya ruguru majoro baje gutora bamurashe karakaguru mbese aragenda asa nk'uwambaye umumbunda umwe wo kumbabura filmira Those glasses, fly boy. We don't use it. wanga ibyo biri netse byawe bikureho hano tugezaho umwana rya nyine nta paraburiza hano nuze kuhirya kirimo kiramurukiruta cyane kimwe mwibuka cyamenyereye intambara zina filime itangira n'ibyo kipe batwerekana none batera aba Vietnam hari abasore babiri babohoje icyo gihe gabo kiramutegetse akuraho yarazanye za paraburize n'imyiryo bageze ku musore wa mbere wahanutse ari kumwe na Wilson we yaheze mu giti mwibuka aba Vietnam radio batoraguye ya mbere bayambuye uyu murambo ni nayo mpamvu bafite amakuru yose aho abanyamerika bageze Wilson buri uko ahamagaye aba Vietnam nibo bamwumva bawundi bari bambaye paraburize nyiryo yavuyeho yakoze gukamuka sinzi kibaye mugabo yaranyereye yikubita hasi ntibarekuye katurori mugabo ntugatinye cyaguye hasi kirarasa rwagenda ngo urutoki ruri mu mbaruta niko wagishenziwe baratukubaruta ni mushyashya nibwo agirira muri iki afite ubwoba shawe ku buryo arahanuka karasa yakanze na wundi baje gutora ajyaho n'abaguku bamuteye sergeant bageze hano maze abona abagabo n'umwe babonye
mugabo arikurura kumbe niwe bamugezeho kare muze sha dore ukuntu bambaye dore jomporo Meja baramubonye yikangamo ikipe mugezeho hakiri kare kumubona Yesu ashimwe haleluya abarokorera imubwira bamubonye kare haleluya Imana ishimwe rwose turongera gushima Imana bageze baba amahoro reka turore cyo gihe cyo gutangira kuva kumbe bagenzi babohereje indi kipe Iran special force yaba Vietnam baranje batega za land mine za mine ukuvuga inzira babaciyemo ntibayisubiramo ko bateze za mine ubonye itunda matunda yiko mbere aba bakomeza kujya imbere ntago bazi ko matunda yiko mbere amatunda ari imbere abakaratasi baje abarimo gutega bose baramenye ko abakaratasi baje abakaratasi baje fandi ngwino tugukure hano fandi aragenda nk'uwambaye mu mbunda kaguru bakarashe kumbedera abakaratasi matunda yiko mbere abashenzi batugezemo sha yewe amatunda araba baratera zaso mugende bagabo mugende nubwo mwashira mugende matunda yiko mbere barakuriramo Sergeant RPG unda zira Field of fire igice cy'umuriro niko filime yizwe ahantu hacanirwa gusoma ahantu hacanirwa umuriro RPG rocket propelled grenade mu magambo arambuye niko bayita RPG fandi umumbunda bimeze nabi inzingo z'abosho ziyemeje zisashe kumutora dore mu jompori acaho kuryo na diplomate nta mikino yari abahanzi nakubwiye bajyanye ubusitani ariko birarwana mu busitani bwabyo abapagasi barabamaze bamari abapagasi sha turukwa storm front coming in. No choppers till the weather clears. We sure as hell can't stay around. Ngo bageze hano cyari igihe cyo kuruhuka barabona umugabo atapfa kumujyana gutyo bamugezeho bagiye amahoro badashatse uburyo bundi Terry knows about it. Get a message through and tell him we're heading there. We'll advise along the way. If it clicks, he'll never make it. He either makes it or he doesn't. But you can bet your ass you won't if we stay here. Effie. Ntabwo twakomeza turimo kuruhuka muri ubu buryo dukomeze tugende mpaka tujye we ntabwo uyu mugabo twamugendesha gutya I can't make it umva lieutenant ntabwo natwe dufite ubuzima bwo kuba twashyira mu byago dutegereje ko baguko badusanga hano Okay. Hello? Okay. Hey. Both my okay. Hello. Baguko bahamagara bene wabo no gutangira batumiza kandi gakipe kajya kwiyunga kuri ya special force kako karaca mu mazi abanyamerika nabo babimenye barasa nabo babizi neza ko bagiye gukurikirwa mpaka nakuruhuka abaguko no mu mazi baciyemo babatangira benye babona inzira basigaranye ari yo guca mu mazi yonyine kuri bugabo abo ni bamarini bo muri Vietnam gato bafite bwuzuye imikeka hejuru n'ibirago Meja yabaye igicumbi Meja yabaye igicumbi katurori biragenda gute
Meja yambaye umumbunda mu kaguru. Katurori. Mukarage dore nguyu yasigaye. Mwagezeyo nangeze. Bagiye bazana ibiti. Majoro kadashoboye koga. Fandi ryamaho fandi ryamaho. Ryamaho fandi. Barasunika. Umusunika nk'igifuka cy'ibirayi. Kumbe dore ba marini b'abaguku nabo baje aya mazi abacamo. Aba Vietnam niyo mazi barimo gucamo. Uziko Katurore. Ibi ntabwo biri bumere sawa tu. Niko bigaragara tu. Urubugabo. Aba marini b'abaguku shana abaturage. Dore abashenje mugire. Dore abashenje. Nabo babona abaguku. Moto. Muriro kundi. Yazanye cya kimunda kijyamo igitoki. Meja atari banamugeza uko ashaka kubatwika bataragera hakurya. Ya Rore. Kompori yarabayere no. Bafite we nabo bafite. Poro. Yava wangu. Bari barasha umuhumeka. Yewe. Wino shabashenje ndabaye shabashenje. Baye bashenje sha. Abashenje bataducika. Kumbe hari uburimo kwambuka bwageze bwaciye kuri. Barabubona bwari bwasaga n'ubwatangiriye. Mu rugamba ubonye undi imbere niwe umuhambere. We mugire hano hari ubundi tugiye kwategera nabwo tubuhereza icyo imbwa yaboneye kwiriba. Imbwa igiye kumugeza shaho barayikubita shaho. Ubu nabwo bagiye kubuhata igiti. Buje ari bugabe 3. Rero wundi ufite urubunda rujyamo igitoki. Ni ujya imbere afite urubunda rubishaho. N'igitoki iki avaneyo nakuma. Ndaje mbahate sha. Nagatanga. Yewe. Ayiwe. Hey, uziko twebwe mwuka hambirwa bari babihaye. Muze kuri uruhande mwanziye zumba nzingo ziraza gutukana naribi ikibi ni umuriro. Ikibi ni kugwa hatu umuriro. Kumbe babaguku ya special force y'abaguku na iragenda ikurikira abanyamerika bararenga abandi bahinguka. Abagengara amafunzo bayakoreye muri Israeli ni Kigali. Barabona bibacika cyane. Meja yanga hamagara Meja ho Dota ubabwire ko abanyamerika barimo kwiruka. Turimo turabahata umuriro bakiruka kuri sector ya 17. Tubabwire nanone bitegure ko ariho berekeye sector 17. Aba niho barimo kwerekera 17th sector. Bivuga ngo imbere niba batangira barabahisemo hagati. Check it out, maybe something broke on the way. Mwisuzume niba hari ufite ikibazo bivuge kare kuko tugiye kongera kugenda. Ntabwo kandi nakuruhuka. Urana twebwe ariko tunakuruhuka turumutse turi abantu. Hijo de puta madre. Bagiye kujya kuri radio ngo bahamagare. We'll use a spare.
I would if I had the damn thing. nayisuzumye njya kuza Half an hour before we left. radio ntabwo irimo gukora twayisuzumye tutari twahaguruka operator wabo ukora kuri radio I set those in special just to avoid that. nta nubwo ari ugupfa gusa ubwira bura agapiyesi bamenye ko bagambaniwe mwibuka hari ikigabo cyagiye muri radio kirayikorora gushora bagiye kurira indege. They dropped along the trail. I mean, shit like that does that mean to you? nta kindi tugomba gukora ubwo turajya kuri trail aho twagombaga kwerekera hanyuma wenda baza kudutora banaza gutombora ko operation yari iminsi 2. Problem, Sergeant. Sergeant ni kibazo ki? Lieutenant. Problem? I'll tell you what the problem is. We're out of radio contact. Your flyboy over there is probably going to lose his leg. That's if he lives. And we got a hell of a good SATCOM team on our ass. Dufite ikipe y'aba special force ibaba Vietnam baturi kudutafari twacu. Special team is on our ass. Hanyuma ntabwo ari byo gusa radio yapfuye. What he fucking wants to hear. How do you think the choppers got shot down? Ndashaka kugira ngo tugire icyo twumva. In the mess we're in right now. Every SATCOM team in the NVA is using those damn toys. NVA ntabwo barimo gukoresha ibikinisho bafite radio no kuvuga ngo ibyo dukora byose bashobora no kuba babyumva tutarabyumva. The expert here, Sergeant Duncan. Niwe muhanga w'aya mashyamba. Kora ibishoboka wimbaza byinshi. Lieutenant, biro bajyanye. Baramurebye sasa uriya niwe gikwazo cy'urupfu rwabo. Ibikwazo biba ari ibibazo. Before Terry shows up, if he shows up at all. I can't raise him, sir. Kandi ko twategereje radio niba duhamagara. Asanga bamariye ku muheto. Bamariye ku muheto sha. The radio does not work. How do you know they will be there? Radio se yabo nibitarimo gukora muramenya mu muteko bari. Or anybody won't give you what you want. You let me know. Umva. There's a team of air command standing by with 4 Jolly Greens waiting for the weather to break. Mutegura ikipe yindi ijyayo indege hanyuma kandi mugira ikintu mukenera mu mbwiri uwo ni general. Abasore ntabwo twapfa kubatererana. Cya kigabo cyagiye muri radio kwigorosha nacyo kikabaza ngo ukuntu bashobora kuba babimenya niba nta radio bafite. Bigaragara ko kidashaka ko abanyamerika bava hano. Around it. The map shows it's Menya nacyo ari ikiguku. we best start climbing. We niwo musozi tugiye kurira wangu niwe indege yagombaga kudusanga wangu. With the rope, Maniga. the gear, and the major. Bikoresha umugozi tureko ko twajyayo hejuru. Gisa na Barack Obama, perezida wo muri Amerika. Bikoresha umugozi niga. Ibibazo zirahari. Wa mbere yarabanje arazamuka ni umusozi w'amabuye mister. Uramutse wanutse gatoyi. Hey, imbavu nawe urabyumva. N'imifupu ikurimo. Shit, give me some morphine. No way. Umutere morphine. Yavuga ko arimo kubabara ngo bamutere morphine ni imiti ituma uburibwe bugabanyuka. Come on, sir. Get you up that fucking... Major. Lieutenant yabaye umuzigo we. Kandi ubyanze bikonze benshi arababera urupfu tu. Hari ukuntu ubona urupfu rw'abantu rwegereje. Wabanje hejuru yaragiye hambira y'umugozi. Icyo gihe cyo kwenda cy'abandi kuzamukiraho. Barimo n'inkomere yabo barimo kwirukanka na Major. Wilson. Major. Code name Iron Hand. Mu rugamba no mu mashyamba no mu banzi bamwita Iron Hand. Amazina nyakuri ni Major Wilson. Abaguku gusa byose bari babiguyemo. Niyo mpamvu barimo kubahiga cyane mu Major nabo bamukeneye ukakakopi. Abaguku bagize gutya. Babona ibinyamerika byurira umusozi. Baraducitse banyaguhamba. Halo Pandi. Okay. Tiger Patrol. Patrol bari kuri Tiger. Barimo baraza ku ruhande rwanyu. Kararize. Ngoga amagara Tiger Patrol. Bita amazina baba kuri Patrol. 3 of us on the rope will be used. Yewe. Wa musozi buriye yewe. Muze abashenzi baraza aho turisha. Muze tubahati igiti tubahati muri ivumbi ritumuke. Yewe no hasi barabacunga sasa bo hashi bamagabo hejuru abuko bakazamutse niko abo cya kigabuzi ko bakizamukanye wangu Donkey halo oya ole mwihuta batabacika twagezeyo ngo Nemesha tutai panchao turi mu nzira turimo kwerekera tugende bagabo abanyamerika bari mu byago tu aho bazamutse ku musozi dore ubugabo niho buri buhamagaye n'ubwo hasi
arazamuka kumva uko azamuka kuri uwo musozi bagiyeho katurori ibikoresho sasa nibyo basize inyuma dore ikibazo rero ukuntu giteye yewe zaca we Imana ishimwe barabibonye kumva mutuze musutame bo barasagaze ntibazamunyishize hanyuma wowe cyari hanyuma nawe cyano waruzingo nibwo imbunda zabo bakimara kuzifata mu ntoki ubugabo busa naho bwababonye ubugabo busa naho butangiye guhunahuna ahantu bari bashyiramo wowe genda imbere ucungure baho turi bwerekere ducanye mugaruke tubwira ajyana igitoki hano kijyanye cyari ibigabo dore n'urutoki rwe dore nicya kibunda kijyamo igitoki uko yakaje kumbe warebye neza yewe zata we asubire mbabwire ko turi abapfa turi imirambi igenda cyazoye kubabwira ko ari imirambi ihagaze ibigabije yewe butama woka apfa ahubwo abo guhabaraje usibye ko bari buduhate ni benshi urumva badukubye nk'icuri 10 bagiye kuduhaho kujya ngo tubahe twirukanka urumva ayo data we mundeke nanjye niruke fani nawe yatangiye kwiruka ahari urupfu n'igicumba kiriruka mister urakina ambush ukubonye mbere iteka ashobora kuguha kurusha uko wabicekaga babuteze ambush ko butazara ko bakabuteza ambushi nagira ngo buzahita babuha cyangwa turangiye nabi nyagupfa hapi nzavumba zazaga zerekera hari babona ibishyamba kumba abagabo batangiye gukurura amada nawe bakurura amada reka baze bahure nk'inzoka bajya guhura nka za nakonda mukatisha ibyuma shawe urumva mubakate kabisa urumva gitoke cyane fandi barikurura kumbe n'abandi barimo barikurura yego zure intambara yo kuryama rero bayitangarama yewe dore abaguka yewe ngo bagiye kurya mbushi bababonye kare yewe reka baze bagongane bakubitane imitwe yakabonye arakata ngakariya no hirya yako hari akandi wowe ngwino yewe ubona undi niwe umuhambira yageze imbere kibona kandi nako kashe turahaduye turamuhatu abuzinga we yewe baje arabaga beshatu kuri umwe nta kindi yakoze yitabaza urugerenade mwakire itunda Sergeant About one thing, Sergeant. This isn't E&E training in Panama. No shit. Đồng chí, tụi nó tấn công.
Lieutenant. Gitoki uruzego rw'akana agiye kurutera kumbe n'akana gato akana kid baramuhaye waragahaga kamuhaye kamupimye urusaso shawe. It ain't like old Hawk to let the dude get in a shot. You're in charge if I don't come back. Ngiye kureba niki kibaye bumvishe urusaso rumwe. Sergeant yagiye kugerayo. Sergeant yababariye akana kumba akana k'umwanzi mugenzi ari agasirikari n'akabari agasirikari. Nuko yapfuye. Imidari yari yagendanaga mu maguru bawukuyeho. Umukomando wese mu rugamba bafite umudari ugaragaza amazina ye buri kimwe n'umwirondoro bamukuyeho. Sergeant aramureba nta mwanya bafite wo gushingura. I've convinced them to launch a C-130 gunship over the area tonight. The weather's going to hell in a basket, but they may be able to establish contact. Just tell General nakindi yasabaga nukureba ukuntu bakohereza gunship muri iryo joro indege yo mu kirere gusa none zigwana. We'll try to put a flight of Sandys up. Roger, I'm taking a team in at first light. Nyakwa mu gitondo cya kare turaza kohereza ikipe ya mbere. 6 out. Nuko biri mu meri. Ikipe yindi bagomba kuyohereza yo kuza gufata amangaba mu ndege. Biragenda biteka turore. Team in the first light. Muri rwambere rwa mu gitondo abagabo baragenze umunsi wa kabiri suyu nta ndege iraza kubafata. Sibye umuriro bahura nawo. Bahanganye n'abaguku. Katurori. Muri iryo joro nta no kuryama sha. Ubwo kandi bararyamye ikintu cyo cyaraye ku burinzi. Cyamukarage. Cyakaraye ku burinzi n'undi ari hakurya abarimo hagati bagomba gusinzira bacana no kukarira. Hango ko ntako kurya wangu. Hagize wemera tukamubaga akaguru tukareba ko twagira. Ko baryamye kumbe bakuna ari cyakananga kirasenga shaho. Cyo kiri muri meditation amasaha yose. I don't know how many times I told that fucking Hawk to quit that fancy bullshit with his knife. I told him to waste him and use a shotgun. You guys just remember one fucking thing. Hawk bought it because he was showing off. Uyatangiye gutonga navuga uri wagupfa kwe kuva kare yamubwiraga kutizera icyuma cyo kurusha imbunda. None asa nawe ari watumye apfa. Now get over here and eat your lizard. Atagira wongera kuzana ibintu by'imikino. Mureke nisengeresha. Hallelujah. Kiri amasaha yose kiba kiri mu gusenga. Mwibuka filime itangira icyo cyicaye bakagitera umugeri. Wumbe special force y'aba Vietnam. Anse Maule. Invece tutti a torcia. Tendo Maule. Ngo abanyamerika mu gitondo barohereza helicopter yo kujya ngivana ngayo yo chip. Urabatunganya nabo. Utegura ikipe bihari. Mbere yuko izuba ryongera kurasa indege uza kubakura niho turi bubapimire. Hari kirimo gutanga amakuru. Abanyamerika uko bapanga hakurya hari gitanga amakuru muri Vietnam. Cyarongeye kivuga n'iby'ikipe biri bwohereze mu gitondo iri bwoherezwe cyo kubakura hano ngo isana n'indege. Aduye umuntu bagambanira barimo kibarye gihe kibabamo ubundi barabaca umugani ngo iki kurya kiba kikurimo ntabwo uribwa no mu nda atari yawe inzoka ziba ziri muri wowe
umugabo bagambanira barimo abuko bakagenze muri iryo joro bagombaga kubarangiza mbere yuko buke igituku nta kuryama barutse akanya gato barongera bafata urugendo ibigabo kumbe byabamenye ko busubuye bari bubuze kubatora mu gitondo babanje gusuzuma igitongo bajyamo bavayo berekera muri cya gitongo n'ikizu kiraho gisa naho nta muntu ukikibamo katurari kumbe special force y'abaguku bayongereye indi kipe abaguku barakomeza baba benshi maradiyo sha David, Luto Tai, Bogmai. amagara bari hakurya kuri radio kumbe bene wabo dura abandi bavyetina babongerewe indi special force kipe idasanzwe bakore babandi bambara ubunuza bw'ubugofero bumeze nk'ubusafuriya abandi bambaye smart bazi cyo gukora smart birukanga amashamba smart bari smart nka boss wabo dore ngo nyiribondo nawe ari smart kipe idasanzwe y'abaguka ngabo zatojwe bidasanzwe hata abasore bawe mu nkurikire namwe fande amesema bahuye na fande mukuru kipe arayikusanya kumbe dore bahiga ibi byari bizi ngo bigeze ahantu harinzwemo amashenge That RTO that killed Hawk got off a message. They sure as hell know we're around here somewhere. Well, if Terry's gonna show, it better be soon. We'll give him till noon and then we're out here. We got one last chance. Mouse. ngo yarebye mugenzi we 15 clicks. kugira ngo bava hano bisa naho ariyo mahirwe yabo yanyuma uyu munsi kuba bashobora kuba bakwizera ko bari bugitahe bakagenda amahoro kumbe hari ikipe ishe kubatora ngo yari iteguwe Information that Duncan and the guys made it. But if I know Duncan, I'm betting they did. tujye kubohereza gutabara bene If they wanyu did, that means they probably got Charlie up their butt. ndumva ko mwumva icyo tujye So the gukora rules of engagement are simple. If it's a gook, shoot it. amabwiriza y'intambara murayazi nayoroshye cyane mukagenda mune muhura n'utari mwene wanyu if it's a gook shoot him naba ari umuguku urasimbwa nindi kipe irimo kuza babahaye amabwiriza bagahura n'umuguku bakamurasa baje gutabara bene wabo kumbe bene wabo ngabo bakasiriwe shawo Didn't know if you move that quick, man. Sneaking around here like that could be fatal. Well, I'd be out of this shit, wouldn't I? You don't think there are any tigers around here, do you? abatangiye kuganira Be surprised. nibwo basa nabo babonye agahenge byibuze ijoro ryose bareba bagenda bari kumwe Shit hate to end up being some tiger's breakfast. Vietnam baramanutse shawo babagabo baramanutse shawo babonye abanyamerika bari kumwe na nyiribondo niwe muyobozi wabo kuri nyiribondo What's going on? ikijya mbere Sarge, I want you to do me a favor. nyakuba nagira ngo ngusabe imbabazi so I just want you to give me a favor If anything happens to me, nihagira ikimbaho if anything happens to me watch the see to it till my mama gets this letter. ndagira ngo mama wanjye uzamumerera urwandiko send this to my mama just this letter uru rwandiko gusa kandi yaramurebye shawo Got a funny feeling I might not be going home. Come on, Jimmy T. we wa musore wasaze sha ninde wakubwiye ko hari ikiri bukubeho afande cyagiye twirukanga ze sinumvaga ibicuro yari mu mugongo hey rwandika cyo rwemera umuntu uri bupfa ngire ngo abyiyumvamo ohereza abasore sha mujyane mwo gahambirwa Abanyamerika bari biriwe ntabwo bigeze baha agahenge na gatoya turaba Vietnam
nta gahenge icyo bita resting time ntacyo nta mwanya wo gukuruka uhari umuriro mpaka yiswe field of fire ahantu hahanirwa umuriro field of fire kombine yarisha kubakura aho ngaho American chopper mukarage wavugaga ngo urwandiko bazaruhenye na koko bari mu gihe mba batabaza Sergeant aramagara muri yehe kuri hano mubona umuriro waka ni munsi barayipimye abagabo wey uko nagasutamye barimo kundasa ndigendeye wowe Forget it, we're catching some major shit here. They're trying to make it down past the border. Roger. Ndege bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone babuba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa he Forget it, we're catching some major shit here. They're trying to make it down past the border. Roger. Ndege bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone babuba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa hejuru y'abantu mu batatu barabataye basi abagomba kwirwariza bagomba kwirwariza uko bigenda kose bene wabo batinya umuriro bareba bamuhaye ariko umuntu yakoze nk'umuntu bwa mudomaguye nabwo nimugende ngo haguruka tujyane wapi ntabwo bishoboka nimugende tutari kumwe go without me arangije abaha umudari we ikindi yakoze cunga ubugabo burimo kuza kandi nabwo byibuze abandi bafata inzira barongera binjira amashyamba yabaye amashyamba umukomando unaniwe umubwirwa no kwinjira amashyamba bumvise wabo imbunda yarasaga itakivuga bamenya ko hari byamurangiranye Kabondo ni ubayoboye abaguku Kabondo ayoboye abaguku yaraje uko yakaje Kabondo arajya kugira hagera agasanga abasore bashize ibishenze amafunzo byafatiye hera kubirimo kutumara bagera kuri mukaragi agihumekamo Kabondo yaramwirangirije ngo iki At least we got friendlies in there.
kandi nagezeyo kabisa. Any difference to the NVA? Hell, they'll just go right in after them. By God, so will I. Ubutaka bwa NVA undati cyane. Sana udufite umugambanyi hano. Barabanje bafunguruye. General. Duncan is sure somebody sabotaged that radio. Duncan abasore bisa naho yigeze akora muri radio yabo naramubonye bagiye kugenda. Yesterday he made reference to the fact that the radio wasn't working. Ndetse buruko turimo kohereza operation yo kugira ngo dufashe abagenzi bacu turasanga babimenye. Agomba kuba ari umugambanyi. Come out. But don't move on him unless you're sure. Mumukurikirane ariko ataza kumenya ko murimo kumukurikirana. Kumbe Duncan muri iryo joro yaragiye kuri radio nanone. Bapanze indi operation yumva. Ko bagiye gufata indege General yashakaga kwigirayo. Durakabari mubonye ba Mukamana. Duncan uko yakinjaho yinjiye. Asa n'ugiye gutanga amazimwe. Kumba bamukurikiranye bababwiye ngo bamukurikire gusa atababona. Amwaza gutangira amakuru. Bamugezeho bas. Game's over, Chief. Girarangiye ki Duncan Chief. Let's think about it. Nta na kimwe ngo watabara twakumenye nta utakuza. Yarihaye. Kuko fatira umukomando ugambana. Yahise yihereza nta bintu byinshi. Bamufatiye mu cyuho. Okay, tusia back now. Baturi imbere gato na mwanya muri tukabafata. Go toyenu, back to Maulin. Jing mei tai chong. Adin chi hai. Onko, Saudao. Toisia, ngong toi now. Bababwiye ko ngo hari abandi banyamerika bagiye kuza. Amanandi bati nakundi tugiye kubategera muri Elephant Pass. Cambodia. Niho General yagiye kwishakira indege muri Cambodia. Cambodia Vietnamese border. Cambodia mu Gifaransa ngo bayita Cambodia. General yari imanukiye muri Air Force aza muri Cambodia. Nta kindi cyamuzanye nagomba guhagurukira ubwo ajya kwirebera aba basore. I have now talked to everybody in this organization. Got to understand that we must make another attempt to find these people and get them out. Cambodia ugiye kugerayo yasanze ari abanyamerika gusa nanone nta birindiro bahafite. Where you want to Kereka abanyamerika bake cyane n'ambasaderi. go, they're out there. Ground point monitors the NVA radio traffic. NVA bakomeje gukurikirana uburyo twakoraga kuri radio ndetse tuma kuri bagenzi bacu. Abasore bacu bari mu ntambara mazi abira. You don't know exactly where they are. Nyakuba nta nubwo ubutsa twaguye indege nta nubwo uzabasore bari. Gone tomorrow, I'm taking a chopper up to Backtown radar station. Akadege dufite ni kamwe gusa gatoya tugafite hano ku biro byacu. Niba wakomera ko ngutwaraje nagutwara undi witanze kujyana na General. General yaraje gusaba akadege Mr. Ambassador. Ambassador yarakimanye niko kadege afite konyine kandi bakajyane baje gutabara abantu bataza aho bari. Umbe ko kabantu imvura irimira n'abanyagira sha mu gituku sha wahura n'abavuye mu bintu nk'ibi ngo jango uziko ngo mwibuka Manuel ngo muri aho Manuel ngo duturanye munsi yo kuri paruwasi muturanye bice bagabo ko baca amatanura yakumuriro ngabo mu gituku naho kuryama hari ntibararyusa umunsi wa gatatu impamvu usanga n'umuriro umugabo ijisho ryarahiye n'amashyamba bari mu nzira bagenda babateze nijoro. Abatege mashamba
majoro baramushaka nabi cyane katurori yeah. bagabo zirashize nakuruka bigomba kuhaba minsi yose biruka raka naho wombye bihagije munyohereje ubundi bufasha weva mu kazi I'll handle it from here ngiye kubyikorera ubwanjye nibereye hano ndabona nta bundi bufasha nakongera kuguha bamuhaye ubufasha bwinshi ntacyo amaze tujye ku musozi wirabura tubategere hariya bagiye kubategera ngo ku musozi witwa Black Mountain banze kumuha ubufasha mu Kabondo Kabondo yahombye abasore benshi none ngo yashakaga ubufasha kumbe gomba abasore benshi aba nabo yari ikipe y'abantu buzuye dore abasigaye da bembarwa n'ubundi batari benshi bashize mahoro sigaye abasore batatu na meja wabo Can you do it? wakomeza kwihangana wabikora kumbe hakurya warambiwe hariya urusore rw'ururasta rumwe rusenga cyane ruba muri meditation majoro nawe ni ndembe we no namaze iminsi irenze yabatarya n'akantu nakamwe kuva bamuhanurira mu ndege baragenda gwirirana hano biranga Sergeant, he can't go any further. Fuck Laos, he can't go another 100 yards. waje mazara imutunga we What the hell do you think you're doing? uri mu biki A waste of fucker, man. Look at him. mureka tumurangize murebe Get caught here, we'll be dead too. natwe turapfa mu kanya gatoya barazitungana kuri aragira ngo bamurangize n'ubundi ndarinda gupfa ngo kugira ngo bataza gupfa none basira uyu nguyu aruwaje Sergeant nawe karayimutunga No one else is gonna die on me. nta n'umwe uri bupfe turi kumwe Fucking liar, man. urabeshya wangu urabeshya mwana Oh, that's what you said. ayiwe usumoye yakakubise urushyi ubwoba bwagira ngo bamurangiriza tuza ntabwo uri bupfe Almost home. turasa naho tugiye kugira mu rugo we are almost home Rome Because if we don't, Jimmy D, Hawk, and Heavy die for nothing.
kumbe muri Cambodia wari uhagurutse n'imbunda ye General ubwe yifatira inzira David Carradine amazina y'nyakuri haguruka sha yifatiye inzira ajya kureba abasore be hano ubwo yagendeye gisirikare yaturutse muri Cambodia n'icyo agiye kubitabarira nta wundi bajyanye abasore kumbe byari byabarambiye nabo basaga n'abenda gukata umupaka bava muri Vietnam bajya muri Cambodia iminsi bagenzi ne yari operation iminsi 2 nambarere cyakomeza ubutabazi tubonye mu nzu niyo bageraho kare nibyo tutazi ibiga mwebwe twumvaga bivuga ngo bigiye kubatagera kuri Black Mountain ku musozi wirabura menya ari wo wuyu. Thanks, man. Black Mountain. Hari icyo mutabonye mutabona kumba abagabo Cover me. mu nkavaringi cover me mu ndindire ndaje arashe imbere uyu nakamba kamba ajyayo ni umurambo ugiye tu bingana kuri ukajya wenyine katurori moto right there. Hey. Abaguku aiwe fande wanyangorwa ya mibi abaguku bari hano we mujye hirya rero mu bashingurira we munkurikire mwazingoma hanyuma namwe mereza hano sha kabondo ashiramo iyo cyo gukomanga kirageze muri ronyamuri ruri hano kumba kadege kari mu general yaje kubitorera kandi aje wenyine nta n'ubundi bufasha general. Aiwe fandi shani ndembe shafu n'inzara umunaniro inyota umumbunda shashi hey Field of fire. Ubonye kunije tumba bagikaraga hariya naho umwana rero nyina niyumve PG tangira kubafashiriza mu kirere afite imbunda yari yasoye nayo imukorera neza cyane indege barayibonye irimo kubafasha munota wa nyuma munota wa nyuma kugera kuri
kagasore ni kamwe kavugaga ngo reka majoro araza gutuma bose bapfa, kamwe gakunda gusenga cyane. Sergeant yakagezeho ntako katagize kari karwanye bishoboka. Meja turi gicumba mu mbondo umeze nabi. Zenguruka mbahereze bari abagabo sha. General David Carradine nabonye wowe shakaga menye ngo barimo kumwirukankana katurera ubugabo inyuma. Yeye barahindukije. General General David Carradine. Dore gicumba no mu mbunda. Abacani ubugabo buri. Ndege aparitse hasi avayo. Umusirikare nta bwoba ntaki. Ucho! Muzakuri no. Ihute mwana, ihute batama n'umukundi kuguru nagezeyo. Ihute. Yeah. Get out of here! Ugenda mugano, get out here. Ihute mwana, ihute kabisa mwana, ihute mkuzi. Ihute n'ubundi gezeyo. Ihute nsagu bacu. Kumbe mu kirere bakiraho dore hakuno. Bitwa Meja ho, umuguku nawe yiyiziye n'indege ye. Abasha nakadege. Fandagwa mu cyobo. Niba atari we winazemo. Nora bahigana vana y'igitoki. Shiramo nyambo nijya mu rutoki. Kadege kachawa kaboneza biranga yakurura ubundi bufasha mwuka acwamwe. Ibi ni iki ko iyi ni nyatsingo reto bafite inyatsinye hejuru. Muzamukana izo ngabo ku musozi hejuru. Majoro turakumva over. We are on the way. Turi mu nzira turabateye bahaduye. Yewe data wayiwe zata we. David Carradine yagukina udufilme twinshi harimo POW The Escape, yagukina kandi kitwa True Legend ka 2011. David Carradine injira wo kahambirwa, injira wa mushenze we, injira ntabwo napfusha abapfu benshi, injira wa mushenze hapfa umupfumwe ntabwo napfusha benshi. General barahagurutse barusigaye ku rugamba hasi. Katurore
baramutaye kandi umusore mararwana gusaba guku ni benshi. David Carradine yewe zata we sigaye mu mazi abira nguye ari wenyine n'utuguru Dudu ina wajana yewe zata bamuri inyuma we seta buringi yakomeje kureba hasi arashaka mugenzi we Sergeant aracyari hasi. Sergeant yari umugabo kiza gutya aramubona hakuriye nguri aratungutse nguri fandi Sergeant yakoze ibishoboka ntabwo ananirwa ubugabo inyuma ye byinshi cyawo ngwino nkwereke icyo gukora amakaboko nkwereke we baramutakiye maze akagenda yicundeba bana dutahe ndi hano dutahe ndi twicaye hano abo bamujyanye mu kirere yitundeba shawo uwo warose ayicaramo generali yararwanye bishoboka paka nta kindi yashakaga n'abasore kubasubiza mu rugo yacyuye babiri majoro barwaniraga nawe baramujyana kandi mugabo bw'abasigaye babuha imibonjo. Sergeant ntabwo yongeye kurasa urusasu rwe yagiye areba imidari y'abasore bari kumwe yari ikipe akunda cyane yatashye wenyine muri ya kipe yose ikipe y'abasore yemeraga abasore bari bazi gukora akazi nuko bagiye mugenzi bava mu menyo ya rubamba. Filime nayo Imana ishimwe irarangiye ubwo ndabara ko yanyashizemo ubu mba nangije kuyabara mba nyarangije. General Command yari David Carradine, Sergeant Duncan ni AB Lotima niwe wari Sergeant. Nakoze kuza abantu bakuru impamvu mbakunda hari utayizi impamvu mbakunda kubera urukundo rwinshi rwansaza urumva ndabakunda hanyuma kandi kuri cyo nuyicikwe turacyakomeza ye